ai nei taimi o le eseta ona o whainga malolonga o le telefo i o taimi e whapena fo i ona eri tūlanga lea o le Easter egg i a whapena o le hot cross bun o me whapena lava pe ona iei ai pe e tātou te tau mawhai e whawhangu tonu i o tātou ainga pe lava na watu upu tomua o ma ua nei ai maisa le whale tua nei ua fio mai fo i ma su mai whale tua le whawhiangainga e lapa tai fo i ma tala noa atu na le tala noa lama wha manatu ma le wha alolo tele i loutou pa ia man o sei mui muli ane fo i o le a te tala ina tātou leina o nau tau sao noa mai fo i le ia te oi le tā ua o le nei vai tau ai mai se savalinga a le tātou wali pe ona tā wai i le asa sao lau pama ai po o tātou wha matala i o tau walo ma tātou whanau le winga moni o le asa sao lau pama o tātou whaamanatu fo i a te i lātou. Le winga moni ma le tāua o le nei taimi o le laso maliu, ma le toitu man malo lo tātou matai. Ia to tui a te o le whaletua o wa o le tāporo kalame le nei. E te sāno ai fo inisi o vaenga, tāwhitu wha iai. O na tu fo i le pa ia ma le malo o le tātou o tu. Sa lātou fo i whawhangu, mani mea, tātou te whaatala noa iai. E whaalelei a tili ai o tātou manatua. Pe a tili ai pea. Ona fisosoani o tātou tangata ina ia awalava na le mawhauwhau le Easter ia tulo e tā ua le malolo o le au whai ngā luenga o nai whai a oma o e uma e tā ua lea whai ngā malo ai le ano wha kerisiano o lo tau mawhai fo e momoli atu fo i le nei lava por kalame paftai lava e atu o whai tualine whai e sau noanga paftai lava e ti mo le avanoa paftai le nei tai au no fo ma fa ona ua longo mai ele fatua ya eti le polokalame fo ile nei taia ia te talo lava ile tua ina ia au mai le upo te tau mo le taimi im fauna fisosoani fa malosi fa ma fana ya te tatou au tatou ye le nei vai taimi wai mo ia le tatou te va vai tu fo ile so maliu ai me se la sol tu au lo tatou ye fo ini taimi fainga ta ona pe ona ye fa mai ai ale tusi le tusi Isaia lon matau pelimas folu alon fai pes fumal fa mai fo ina mai le tua ya te tato lau fai wa o ina ia tato ma fai ona fai te upo fa ma fana fa ma losi fe so soani elu tau fo ya te tato au tato ya ile nei vai tau pe ona tato ya ma fana nai la to lo ma fatia o e fa no o e ole o loa o pe mautali fo i nei vai taimi o tato iai a fai unga la fai upuna na fai mai na te whangua i tato i lea tae au ma le tae au na te tae whangua o tato talinga tato te whanongo ai po le a te whina ngalo le tua peila ina ua tala noa mai o te tau atina ia e te lau tau atani o le masiofo ona o te tinana va ai e fo i le taimi wo i le ngā nuenga. And she is a real blessing to me. O se family yanga ya te. Le foi la wa ye le nei ta fa fitai mo la bano. Ai fa mai fai ngol fai upule mai. Na te fa nguo tato talinga. Tato te fatalitani ya te ya. Mo le fe au mo le taimi. Ke nese o le fa linga o fe au matango fia pe ona ye le nei ta au. O le fe au lava mo le taimi. Tato te tape na penai mo taimi o le toitu. Ia te lo wa si la fia foi ma le to telefoi le mamalu Samoa e wa falu no mai nei e mai se foi la to u malava nei unu ngali nei fa na tala bo o tato fa na witi pa feta i lai se si wa to le upo le tua e le fa pe wa to lo tina po wa to na le leila fa na po wa to ona le leia grandchildren pero tato te fem fa ama fanai le upo au mai le to le to mala fionga le to o le wa o ina le upo ye tu fa tu ia fe so ani le tasi uplift ile stangata ama fa la ye ni vai te mi sa le ia le ma si o fo ya eti ona le baba inga le wa ye vai te mi ne especially with the new generations pe yo fo tato fa wa yo fo ya grandchildren if aba ai lo ile so le so maliu masol tu always about celebrating the Easter bunny. It's all about for ililio if I mo Easter hunt, Easter egg hunt. Wa tasi al vai taimi na uloai na fai ele
mele o le e o su ma kwa o nga sa su e mai sa o no fa mo ma fa ye le tu langa le o tato ye. But Easter is not about an Easter bunny or the Easter egg. They were more commercialized tele la langi vai taimi nei a ma o fo i lai to tono ainga ai na se toi fangu na se toi lapatai na se toi fa malosi atu ma toi soso atu au tafa o tama o le tinare tu langa pe ona ye ina ia I lo le ma o ina le tato fa na o le tu langa o le aso mali ma le aso le tu ole fofuanga le ale atua mai la matanga. It was God's plan right from the beginning. Ina ia maliu mai le ma moe le ponale, le ma moe tasia le atua. Ina ia faulaina. It was the plan of salvation. Ara mele ko liu le telo o te tupo mai la ia tato ia to walo ma tato whanau. Pele o mautua la wala to la to maliu o la to Easter bunny. They are so excited about that. But o tātou mātua, e te tau ana tātou te tōina, mai se taimi o I titi tamaiti. Whaamatala le wingo le aso maliu, le wingo le aso toi tū, o le aso toi tū, mai le li whaona nei tunga mau, o le taimi o le whaamanga longa, o le taimi o le olanga fau I le atua, o le whailo mai fo ilia, o le whaamoe mohenga o le tamaititi, ia I loa tamaititi. He has a hope in God. No fale mo mapapau le si vai taimi. Mele o Easter egg hunter mato e kali an mato. Na pai nisi mato te itai o le aonga sa. And I'm so happy o te whaptai fo ile tua because she's got the creativity e whai e so se me te tono le aonga sa. But at the same time, we have to let them know that o creativity lea e te tau wana iei ma le upo le tua. Amene. Upo le tua o le whaavai le na whaavai o mea mai ale taimi o lai titi se o le taimi o tupu waita mai titi. It's the word of God. O le influence na, o le upu na, e ai aina ai tamaiti ina I lato uloai. No whala mo mawhawhawha pe o le Easter egg a. E ta wana whamatala I tamaiti. Le meo leo le iloa. Wa a saure tamaiti mana na ato. Wa ta mo e fafo, ta mo e solo, su e solo. Where about in the house? In the bedroom, outside, Easter egg. But we have to tell them the story. O le mamo ina se, wale loa, wa mamau ese a, e te tau ona ye se fianga, la ye le nau ta ingo le tama, ye to e moa mai le mamo ila na se. Ata to mafofala, o no fore mo mafofo le tala lele, le wifa mau o a, le fa pela na alu le tama sa ili mai, na poto ale wia ma foi mai lon tama ale winga la mele le Easter they lo tamaiti they need to go looking like what now they're excited so where is the Easter bunny ya avato ela ma se message ma se fe au titi tamaiti e fa pena ale alu su mai le nganga wale lo amen sinners in su e mai ia pe ona nau lona loto ile me su maliele la alo su e mai ia tupo fo te mai titi ia nau lona loto ina ia fahola mai a mai look for a lost soul look for somebody who is out there na te le lor fautang and bring them in ole tau no ole Easter egg hunt ma ora Easter egg kwa ai mane so malie ia na ko te mai titi ele o longa tonu ata mai titi para a fama tala ele tala a maua mai la le nganga le alu diligently seek for so pe ia ona nau sa ili le bani pe ia ona nau sa ili le Easter egg ma au mai te tonu lana ato ma tofo ia fa pena ona ma tuata mai titi ia aya ina lona loto o fea lava me ia right from the school upwards ia ma fai unga influence ia sesi tangata mo le atua ina ia au mai e te tonu calling them in e ma wai e tato te whanongo fai mai o tamai ia o ina tamaiti mai ia o le tamai tusa mo nala hao na matua ele ma fai ona toi te ese ai so if we can get that basics the foundations o langa o tato whanau I le upo le atua te tonu ai le mamau e se fo I mali whina lo le tua pe fo na ye ni vai tato sa unity ai ma ia tele pa fe tai lava ia te o le falitua
line e matua moni mana ia ufalai au ma le fiong pa ia le atua mana ia fo le fina ngalo mo le tatou o tinu le nau tau fa le nganga moni le toi fa manatu wa i tatou ainga mai i tatou tina ma le fa alo tele lava ina ia mautino ai pe ma manatua le alofo le tu sa ili mo le malo le atua o nei mea uma lava pe ona mai le upo le atua pe ona nau fo ila pe ona ta ua e le tina nei po le faletua pai mai e so malie e fia se tamaiti ona o le sua malie o le ai o le isa e aten a mol pa ia mai malo tatou au fa o le temi tonu fo na e te abatu ai pe ona ia mo moli mai lau fe au taua ma fate e fo le upo le atua lai fai mai le lau tusi salamo. Oh, taste and know that the Lord is good. Amen. Tofo mai e lole e sua malie ma mata ngo fiele. Ai tau ma fai fo e fa matala e upu ina ia ma fai o na maua tonu le whanau. Ma lato we lo ma upu fa fai ngo fie. Ah, ua pe o le tala noa ne ne tai au ma o le fatu. Le tatou tau ma fai i o tatou ainga. Ma le whaalo e fa whanua te o tatou ainga. E moni lava e mānaia o aso mālolo o mea fo e teimi o atu ai ta whaonga me whapena. Ai o iei ele a ano moni o lo o iloa e lo a inga le ano moni o le nei teimi. Ia e whaonga aina e tātou le ngana la tamai. E ngana e malam. Ai mei sera le whanau la iti. A wala tau te le lope o ni tā ua le whalatua ne. E matua i monia e tā mo e sa ili. O le matua i fia. Wa tu ma i ele loto ma le mawhau o le tamati ina ia maua. He wants to get there. E maua mai le isa e whapena fo e mana ia tele. Tātou tā momoe, tātou oe sa ili le alofa o le atua. Tātou tau ma mafa mainu. Ma whapena tātou whaftai lo na manu malo mo i tātou. O le a whapena o le tua te pea te o le whatua e 5 minute ia ino tua te resunga a te tia mo tātou whasalau whapisnis. Ia ino toi whaawo yu fo i le whaftai lava line. Malo whaftai lava ma si o fo eti. E tawa tele ia te i tātou mātua, le upo le atua, wa o manatua o tātou peiwa, tātou mawhawha le fionga le atua, o a un o whana, o le tofi mai le atua, whai mai o a un ai lo 5, so o le whita lao ta mai titi, ma le me te awina ia i lau le it depends my time or titi to my titi. The foundation within your family. O le foundation na le upo le to tono lo ainga e malama ia e te tawana I lo ta mai titi o le ano monio le aso to tu mala it's who God is. What God has done. O ai le tua o le ase me na ia faia na maliu ma to tu ono I tatou o le tatou fatua tua na le tua tatou o le tatou whamoemoenga la na le tua, a tatou ave la le upo le tua. Speak life into your kids. Speak the word into your children. E tupu ai tamai titi, wai loa le leile whabai, o le upo le tua. O te tali tonua wia wai, o fai lau whanawa. E ei fai me e commercialized it, wa fai ma heroes at tamaiti. Yeah. I can say that because I've got a 3-year-old grandson. O taimi umasa my nana, I want Spider-Man, I want fitness, I want this. And 3 weeks ago, I said to him, Jaden, Nana's a superhero, but Nana's going to start bringing you angels and Warule Mana bookshop, and I bought him a Bible stories. Yata mo mose for ilele yeti olutausa. I said my angels are only for girls. So it's a tawana lo etato. Yeah, I tato arrows here wa mai. There are places that we can't go. There are things that we do not know. Tato tele lo me tato tele yo ye foi me leia o ina tato. I train ma fa baile le ka ko arrows here. Te mai wa elatwa. Purpose. God has a purpose for their lives. Ina imfaina le foi la tato wo yeso. Tato te ma futa at the same time. Always your kids know. Ya o ina mato fa na tu pe tamaiti. To if o fa tamaiti o matu tua. Na fa na watu fo in fa na uma tono fa le tanga. So o matu tua o tu la ia il tamaiti de fa na filifilinga
mai ele nganga ele tuale nganga e mapa fo tonu ai e loai na paula le mea tatou te mo matu o le tatalo le upu tatalo fe la mea mana ia le fas fai tau le tusi le salamo le wa tau loto e telo tamiti a i o lo le ma mo a fa mai e wina o savali le vano le atan o te le fefe se mele anga awa o e tau fatasi mau o laula au ma loto to I like that from your rod and your stuff. Ole melo la ono pe fono ta o tono mato e kalesia. E tolu ona winga le leo ma moe a. Ele ngata ina tongi le leo ma la ma moe. E sa uni le pa de la tu ye ta te ma moe. Lua I'm a fight for leo ma ba tu leo ma o fa pele la tongi atu le la ole. E to ta mai on the right path. Amen. Male tolu. Taimi la o toi fa foi mai le lafu mamo te tono le pa ona tu lo le lafu mamo o le to male la aure e fai tau po ato mai mamo at the same time o le silimo lafu o le mamo e va ai ai tango o le tino le mamo po la bea po pipi e ni ma ai ia ona tamo fai le e fo ma fale le ia le lingi e swa fa pena tato matua ita o pe o se ata na ia tato matua o le la au ia te tatou o le upu o le atua tatou te tatalo ma auina le upu o le atua we pray the word fia lava ai ma fai le upu le malau tatalo ona leo le tatou whanau lei le fili le awala a fai fo o mamau ese o le tatou tatalo le upu le atua toi te mai la tau ta fu o le tatou ele ngata fo ile o time fo mai a te tato te leilo mai mafatianga o poponga they're so downhearted tato te leilo but at the same time we bring them in ma fo manua lilingi e tai lava talo o le upo le tua le fo la tato e vai termino ki o le asoma liu male tu o le upo le tua male to o le talo le malanganga pa io le to so sani ati tato ia na se to so tai o le fa tepa lava le ainga awa pe on tata la no ia to le nganga moni le o le nei tai au o le to tau mafai e fa manati o tato ainga ina ia tai mai ia fina ngalo maloto pe ona e sa no e foi tato fa na ma tu pe ona e tu te va wa o tu wa ia pa ia mare malo tato o tu no Samoa te tonu o tātou o tangata kerisiano o e tali tonu ma whaatuatua i lea li. Ai o se langona o whango le tua i ate, ona o le taimi nei o le eseta. Pe e tele au taimi o whaatawa ina pe ona ta ua tinane o le taimi foi. Ie pe i o atua i malolo, e le se a whaina o lea vaenga. Ai pe o le whawhango i tātou ainga, tu e tepa lava i lo ainga. O si la fia mamana tua i tātou foi mātua. Tatou foi mātua, tatou mana tua. E whina ngalo alofa o le atua o lo awala mai i le nei vai tau i le aso maliu. O le ase tau o whamanatu e pe, ia te oe le tamā. Ia te au le tina mai tatou uma ina ia whaia le whina ngalo o le atua. Ia, whamana mole lau tau whātia tia, la atu watu mō tatou whasalo wha business. E foi mai, to e whai lawa sina saunoanga i titi la ponte tala leo ta telefoni alfa le tua line e manele foi e saunoa mai foi nai o tatou tangata e tu fai mai foi pala foi so la tau fina ngalo in ia mafai o na tina e pea ia te tono o tatou ainga i fina ngalo lo foi le tua pa taito fati tia ia fa poponga tatou por kalame o le Tepa ile ainga le nei tai au yo ane tolu fa sumaleona o wa fa pelava o na lofa mai o le atua le langi o ia au wina mai ai lo na tali pele to tasi na ia le fano te tasi fa tua ia te ia a ia maua le ola fa va o le upu o tau lotoina e tangata yo e tamai tilaiti a langona le necha por kalame Tepa ile anto fa manatu tala noa ia i ma fa matala ili i tamaiti le vaenga tāua ia te o tau pa ia ma le mamalu o le tātou o tinu o whaafunga mai. Ka manatu pe iai. E whaletua line, o te masani whao lesi mea masani o tātou vai te mine. O le tele o meo o wha mua whao sukalati te le lava e leo tamai mea ria i e meo sukalati. Ai ia sukalati la popo a lava. Ai e masani whao ina o tango tu lou lava. Patau, ona te tae lea.
ai o avatu le tala fo ile fa ya tu ia wo na to tu mai leli awa o tala i tatou se whaamtalai so that the kids would understand that they need to tonu leli ai na matala le fai to to afio e te whaamtala i wala fia i le sukalati lea ai te mawhau na e whape na foi ina i o te talaina na fio mai whafolo tatou ali wa empty. The tomb was empty. Why is collected to lay empty tonu. So it's a good way. O se awala le. E mawhai e fo ona e momoli atuale fe au. A o ia lunga. O tūlanga le ye ne whane o na po. Wale mawhai tātou tinei lea. E ia sukalati la po e drawn i eiva ai e tamaiti. Ai mawhai fo ona e whamatalaina ma vate e se si whata e ta inga. A ia a mai lava i le upu le li. O te mantua fo se tastau a tona wala au mai tātou o tunu fo. I e mana ia fo. Mana tua, ese ane o na po, o wola nei Samoa. Moa ulawa ia, o se tēnei titi na olane, e ese lo o taimi nei o asamaliu. E pei tulo, o te lei loa po lase, o te whapea, o ni aso e mamalu. O ni aso fo i pei e pāu i te tonu o nuu malala whanga. O taimi fo i tulo lava masani na ova ai, iai e ka le se katoliko e masani o na o mai le sinu o mawhai taulanga whaatasi. E o fo tono e ka lisia na o wola ne ai, e whakasai whaato i al manu. E tāua ia, e fo lele, e se fo langona. Ia tau, e le pisa telefoni. E le ini mea fo pe commercialized, e seta a, o le aso maliu. E pe langona le file, mo o tatou mai, ne pe o tatou wa isu. E te tau fo lan tatou tau mawhai. E toe a mai le file mulia. Ma tau mawhaina i e whaamatala i nā atili, i o tō walo mā tātou whānau. Ai, e langona i ne tai au li whaaftai, tua tuia i a te ole whale tua line, e sau noanga muli muli lava. O nā, ta tala le tātou leina ma le whaalolo tele lava tia, e le leifo le wala au mai o le tātou, o tātou ainga. E tufa mai foi, lasa lātou finangalo, i le tau, a mei sa le ne vai aso, o le malanga whaatupo le tātou wali. E ia se mele o te fia vatu i le malanga whaatupu. O te manatu le teimina fio tuale matai. E me ua vevesi mai tangata ua mai. Ua fola uma le alae. E fio tuale tātou wali au te atu le asini. E māneia, fia. Whai mai oisi o talai o lātou ofu matu lalo. Ma fia whaafitai. Ai, ese le pawa na sui. Pei vai mele talo i lātou fo i nei, tō telo i lātou, ana toi o atu leisi atu ala langa, pero winga sa whaamitalanga ma lo whaano lo tele lava i tātou ainga. Awane i vave ne suia, i ale langona ia te oe i leani. Pātu mawina pēa, awane i tō sina ngō fie, at o te mawhawhau, pole me eo whiwhewe tangata i tupu ma tangata o nā, taimina o whapea mai o le awha asa tauru Jesu, po o tō sina ai o lātou langona. O se langona ia te, i tū mau pero tātou whātua, awane i tō sina o tātou langona, a wā o le mea fwai, o i lātou ne le tō tele na iai na ala langa o sana, a o le tō tele fo i nei o i lātou fwai mai, i nā whaasa tauroia, Te line o lātou tia oe mō sina saunoanga, on te tala lolo tā telefoni, ai, mai nei saunoanga fo i mani whina ngalo o tātou o tunu, mo le whaarole a te oltina, Paftai lava mo le avanoa, tai lava e tinei tai au. Tā ua o tina fo ile tūlanga le Easter egg ma mea nā la popo ana ia. Sa o lele a le saunoanga le nei tai au o foi. O te sau mai le nuule o le lepa i sa vai. Ia la ta whanau mai amatau la eka ke le vai. Ele nei mea o Easter egg hunt pongi pongi meongi. E telefona mo mantua fo ina i tina matu e fai ia me fa pena ai pe ia le so maliu la to male so toitu o le so maliu pe o se so fa no e telo tangata sa fai mato tala si mato fai fe au nai no ia teti masulu o tala le sa wai no le mesia e fai te tono mato no pe la ngona i tangata o le ko tonu le pole anu moni le la so maliu o lo tato fato to male o langa tu inatu sacrificing na ia pena ta wo foi lo sonanga fa pera na família tu ela wo ia a wina mai ai o la sorto tu it's more excitement he's not dead anymore he's gone he's alive he's alive o mena sama sa ni mato I ole mato le pesa vai pe wo mai ni usila
what turn for ia tu pulanga ma me pe na ye western world pe na ta wo foi wa commercialized me ia pe na ta wa a ia ma le tala pe la na ta wo foi me le Easter egg te le a but ole me ma dia it's hollow inside pe na ta wa you know God is not in the grave the stone is rolled back he's risen wa ese ye lo fa etamaiti the hollowness le me le e suma lie ma sukalaki but there's nothing in it. That's how the devil is coming in. It tempts my oil Somali. You know, there is nothing in there. There is nothing. You know, not a Somali but it's hollow inside. Okay, so. E tofo iai, e aru iai, e uma pole ale taimi e te langona lo file mu, because that's the essence of Easter. Ole sa mai ole alofa ole tua, la ta ua tu se ngā duenga ole alofa ole tua ele uma me langa le matua o ia, muti bale, ai sa mai o tato lotoa. So that's how people na ta ua, e amai ai le tua, me mawha tato whama tala atu i tamaiti, e ta ua le so maliu. Le aso to ina to ele e Yesu no ola ma le aso to tu it's not ele o ye to tono ole until Easter egg ele o tono big Easter eggs extra Jesus is risen tango ye ai nga aya umale umangi le tukalaki tomorrow you will long for more but with Jesus in you aya Yesu ya to etele to mana o to ese langa mai ele to oli e mai le lofa e mai le onu sai mai le file mu e mai fo ya te tato le loto fa manga lo ya mana to as we celebrate Easter ya mana to e tato o le koa le o tato fa tua o le lofa li lingi mai o le tua yo tato loto o tato mawai le ola fa ftaila vai Hapte tele lava ia te ol falitua pe ole fafangu lava le pe ona o avatu le nei tai o le tamo fai na oni la se fina ngalo ol falitua nei mso vai vainga ma tau te mole wa le fe au le ale au fai ngalo wenga ma tau te tamo fai fo e tau longo o lo ia te tono tato e kale sia te tasi o ta i lea fata fai tau langa o lo la ngaina le tale al ne fo e tau o manatu lava mai lo ma tau tu pa fo i o tina o falitua se mo moli e tu foi tu fa manatu lava i o tatou ainga le taua o le nei lava taimi fa mo mole la to fati e tia o le mole lava se talaina le tatou telefoni ma nei e fo le vala au mai fa mo mole e fa fo mai nei ta la so fina ngalo la fo so manatu le fa tawaina o le tatou walo atu mole a salo pama e me se fo le nei taimi o le eseta molo ainga mo tatou ainga ma le tua pe lava na ofa iatu e tā ua fina ngalo uma. O sau tau sau noanga, o tai tonu e te lele matanga o fio le atua na ia te oe. O lo o iai se tā ua o lo o tu e le atua e lo loto le nei tai au, e te whaasua mai ei ma na tua tā telefoni. Tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu o le nau talai nāt, whaamalmola o tō whāti e tia, pala au mai, sau noa mai, ina i whaasua mai sau fina ngalo. I le nei fo i tai au. Mo a fa tali sta vala au ole tala ngona pe marie tele lau sa no ngale ma nei la fa fa ya ti ul fantua yo ole aso tato tele tu fa no no pe ole la ngona na pe no va ti as fo ye Samoa lo ulane pe wifi tato tala ya ole we tato vala au fa tele lava o fa lo fa fe lo ya ti oe ma ya ti ma u mal falitua ne ya line Talofa. O le swafa mal faalo le tele lava. Ia, o stu le telefoni fa mole. Ai, sa no mai me so fina ngalo. Ia, malo so fu mo e la sunga fatua. Ia, ona o le mata upu e winga i le seta. E sa o lea fa mole e ti. Yoe sa no ia. Ia, malo fa tai mole avanoa. Ia, o vala ua tu, o so sani fo ile, mo le whaaso le nei tae au vinga ile tatou e seta po le aso na maliu ai tatou whamanatuina le maliu o le tatou li whaola o Jesu Keriso. Ia, aile i tau nuu ile aso, o
o au e se look forward i aso whawhea. E ui lava ua lewa na maliu le tato li whaola. Ia ai pe o le whamana tuina le i tau sanga uma o lona soifua i lungo le sātauro. Ia au le e seta, a o mea yo ista tatu tatal non whasoa iei. E se lo fia meo o le chocolate, o le sukalati. A o le lo fo i tangata i o lo lato whaongaina le sukalati. Wa whaafolinga ina o le fua moa. Ia e tele fua moa ese. Fua moa la iti feo lolo o lava i tama la popoa. Ia mawhai e mafolinga o la piti, ma mea uma whapena. Pe o meu pisinisi ava ona o mea lava o tupe. Ia a vea foi pisinisi. O te whawhitai e foi. O whai lea ma o ngā ele au maina o whanau la iti. Whao Sofia ilo lato nau i le sua malie. O le sua malie la lea i a te amula o whauwinganga. O le sua malie o lea lofa o lea tua. Na ala le sua mai o Yesu. Wha sua malie i nai le mana onga o whanau. Ai me sea whanau iti. Awa, a lea sua malie se mea sukalaki. E le fiesta me titi. A tangata matua malona whaupunga. Ma le au ina, i le winga o le sua malie o le sukalati. O au la ma le whainga o lo aina, i au whanau o whanau. A o le e seta, e whaasana na whatango fie, e ai, bani fo i le whafunga anga Samoa. E whatu a tali ale sua ole, o tamaiti le mea leo sukalati, ina ua o mai le aso lon lonto e tu o Yesu Keriso. A o sukalati fo i lae fai, o te whaataua mea la popoa. Leanga fo i mea la poa pe on sau noni si o whaasua. E holo, e leo iai tu tonu Yesu. A o tamai sukalati ia. A whetangi si le aso le avele lotu, e seta. Ia no whahile ia, whataisi tatu woi, whafo ia na aileo le sua melio le sukalati. Nai sukalati na taitasi atu ia, whamalia ina ele aso lea, o le eseta na mali wai. A le aso ntoe tu wai, o le aso la na sa whawhai umai luma le sitting room. Ia, watalai uma me la popoa. Aila ne tamiti, e mua whai eira o onga, le winga, ma le au ngā o le eseta. A o le toi tu mai o Yesu mai le eseta, le aso e whai loena. Ia nau tautanga i eitu tonu o le te leo le sukalati le na. Wale isa Yesu, ia o whai le ia, where is Jesus? I heard my tell you tamiti, oh, he's gone. Why did you eat the chocolate? I heard my tell you tamiti, Jesus. O faku ele sua malia leo le soifua o Yesu Keriso. Ia la fasole na eti. Pe la fasole na le nga no me le Easter eggs. Pafitai, lava ia te oile. No. Amo le tufa mai e tau ala fina ngalo uma lava pe lava na ofa ia te faswa. Mai se fina ngalo ia e te talieina e oe i lo lava ainga malaua o onga tau pe onta ua. Ma le whaawinga ina. E tātou o ia mea pe ona o watu, ona o mea o ia inwhane una po, wa te ata fo ile mea le hot cross pan le whale tua line. E maa lia fo ia wa o matua, te le tupia whale o loa, e maua le hot cross pan. Ia, ai maa san fo ilana o whaita maiti o mātou wa o ngā sa, pia whapena fo ona mai le kiliva o hot cross pans. Ia ona o whaile ia, maa na ia fo ileo, tau ma whamalau ai tuloa ile hot cross pan, a wailoa lava lana i tamaiti, o te whai atu loa ia ona whapea mafu ioi. Ai sili ele matango fie, ole cross, the cross of Jesus, that came and died for us. Pe o nai mea, o iaile nei lava taimi pe o lea, tu whale o loi hot cross pan sukal. Ai tātou tau whai lava, e mamoli atu iaile message. Pe o lau lava lea tāla e whai, i sea u fo i whanau mana o ngasa. Tātou te ai ma whaafitai i mea ai whaatino. E le sa whaina awa, o whaamanuianga i a maua le malo se tina, ai, a tonu o whaalongo tamaiti, o no te mea nei a mai hot cross pan, i msukalati, i a tonu o tātou wala au lea, i a ona whai, wailo tātou por kalame, sa noanga pale tua i a line, talo whalawa. Nā whala o whiong a line, whapevoera o whiong edi, o le whasoa e mātanga o whietele lua por kalame, i le whaafonga fo i e o lo whaalongo le mānei. Wa le isa maro ko le kongo. Le isa e kasi ale isa le kausanga.
Afa pera la o ngor ka o la fanga we o ya so uma ma fa stanga e o ke le fa ka se o mele ista kwa ule fa le lokum o le ista e fa pera la vista kiri me fa ya so uma ka mai ma ba kwela o ke le fa ka se o le ista kwa fa ya se o ngama ai fa ka aso uma ke le fa o so nga fa ma ko ista fa ya uma le kakalo ma fa me uma o ka mai kinga ya la kulo le o le ya ke liso ma yo le ka inga pe o le ai fa penga u ista ma fo fa long fo e fa so ma nga ya e se fo ka ma la ko fa nga o le ista nga lo o la nga ma ko ko ngwe me nga mu pa ti si o ma ko ya kia e isa so o ma ke so i fo ma o la ya ma lo fa lo lava e ma ngwe lu por krame After tele lava tama, monia la sauna, monia tama awa ele fa pe o langona ne chai wa ba tue se langona ono le vai chau tonu ale nei ai ni si o ainga po fa cha wa ina le ese fa tai tama fa tai ya te oi lo wa o pe ma lo tiu che mai le tu vi ia le li lo nga luenga fa fa te ma nei ya ai o lo ia lava nisi o le langona ma le vai le ma le fa alo lo tele lava o le whawhangun tō te pele aina. Se tō te pane ai lo aina. O si la fia o I loa e lo aina le tāua o le teimi tonu ale nei. Pai peo na o avat. O tātou uma o so uma tātou tāpua I ai. Tō si la fia ma o I loa e mātua tō te. Le maliu mo le tō tū man malo Yesu Kiriso. Ai e mea o te tupu yaso nei. Peo na o avatu. I le sa whaina a peo. Wa look for ta penal ta faonga yo ele se me a faina e pelo no ta pelo fa mo e isi mea ai ngalo pe nei what ala in tatu tala no pe sukalati ono me ele tu o tele tu pe fa le loa o millionaire to tele sanga it's really commercialized ai wa mai lo ai ngam lo ai si tu te pa ne la lo ai o to ele fatu moni la vol e seta ya te oema vai aso nei lo pama ale yo o mai le sala o pama ai se atele no fo ila no malo fa lo tele lava pa matala I lo watali I malo wa fine pa matala I ai le malanga fa tu po Yesu Kiriso a o alo atu ia pe no batu na ifo fo la mai o fo tangata ole alo lo fa le manu le li ina fa alia e ina lo atu le manu fa tau va lava ai ese le winga ese o le atua ai o langona le nei tai whaftai tele fina ngalo ta lia ma le whaftai vi ia le li. Lene, e atu watu ia te oe, e whai mai sau no anga I tātai mi lea, nai minute e tō tāpur kalame. Ia na wha umai lea e momoli e tuale tāwhi au le nei, ne I wha manatu o tātou ainga, tō na fo e te sila fia, tō e tepa I le ainga, e le ia te tā ua se ato o tua o le tā ua lava ngā ruengo, le tau longo wha manatu. Ina ia manatua o tātou ainga nei vai tau. E sauno ia o whalitua. Whaftai lava eti, whaftai mo lea wanoa, whaftai fo I whina ngalo pe ona whaalia, leo sona mua, e mai se fo I si tamā pe ona mawai atu. Vi ia lea li, e moni lava o le ngāruenga whaile o aso uma, o le o langa tātou te awa o mwhisosoani, I alo fo I mawhanau pe ona iai. Ai whaftai wani I ngalo pe fo na tā uele, e tile nei tai au ia o le whamanatua ma le whisosoani ma le so tau au atu ia tātou tina ina ia aua nei ngalo le tātou matawhaioi e moni a mea o le tino le nei o alawani au ala e tau mawhai au mai ina ia tō sina atu I whanau a o tātou a tina e whaia le whaabara le upo le atua tātou te momoli atu le upo le atua nai a tātou whanau e ala la wa e tau whaile lalolangi e tō sina I mea ia pe o ngai Easter there's nothing wrong with that ai ole a ano ai o le fe au ole tātou role aso maliu o le maliu o Keriso the message of the cross e tāua o le lofa amawa e mawhai ana o a tātou whanau ia whamangalo lau friend at school whamangalo it's all about forgiveness it's all about love o le lofo le tua na fo ina mailo na alo o toi tu manu malo Keriso wa anglese te tu ia wa le ta wa mitonu ina tata o mitonu ina tatou
o le toi tu manu malo ke riso ai whaftai mo le ava noa e ti whaftai tele ai mai se foi le to whai a te tiele nei ta whamanu le tua whafonga anga te tatou atu nuu pele nei o tatou to asin sina ta mama tina matutua le o langa whafualoa o le folafolanga na le tua ia te tatou nisi foi o ainga lo ui whanonoanga le nei vai tau nei vai aso whamawhanawhana atu le tua peo na iei foi Amen. Tina matua le waiva suma 5 tausanga o te matua. Oh, hallelujah. Iva 5 tausanga ia na maliu ma ua graduated to glory land. Lo iei ila si na yo na alo ma ainga ni neiva iaso. Whama whanwhanatu le tua. Ila tō whawheo ai mese te o tō wahinga whano noa. Ai mese foi tato mo e foi tō no mo tangata ngate. A wina le tua na upum whamalo lo ia te o tō. Whaftai e. Whaftai le ava noa pe o tu ina mai molo. Nei tangata patau wa ele nei tau. Whamani e tele ale atua. Vi ia le ali. Ia whaftai tele a oe whalitua. Whaftai ia te oe vai ani le uso le tala le lei. Ia te o le tina. O tātou so tau au lea. Le wala au wina leo i tātou e le atua. Le ngātai tonu o tātou e kāle. Ai whao ngā ina fo i tātou. Paulawa lea o le aso fina ngalo o so langona o whaalia. Ia ma so fo i manatu vai peo na avatu le taimi o tuana e. E tau longo atu mo wha manatu. Pe o le mea lava lea. O lo tau longo pe wha manatu ne i te i lava. O te fia tele le whaatusa lena e amai le amatanga. O le tau whetuli o songa. Ta maiti e sa ili le e kanslea e o atu e ia maua a wae mana oe e ai iai a wae so malie ma manaia e vai fo e te wina i pepa mata ngofie e whato sina ai mata o le tamaititi ina ia fia iai o langona le esel manaia ina ia whapena le fia o i tātou e tau wheturi la wheturi e sa ili le tala le leima le fina ngalo alofa Yesu Keriso Tato wo sa ili le tu manu malo ma whawhitaia ma vi ia le li. O te mole te lea tu lava le whawhitai, a tonu fo o tau whawhonga mai, kai tele lava ina i o tātou tu asina sina o ina bala au mai, whawhitai au tau saunoanga. Io langona fo i a tau, bea o whai masui o le whaletua nei. E mole e tuale ma whawhitai, o na langona mai ma le talia ina o i ma ua i tonu i o tau maota malawa. Whawhitai te ai a pela wana o whai tu telo taimi. Ai asa tangata e o tasi. Wai la ina ile nei tai au, ile nei por kalame. Ia oe le atua. O te whaiso o lava nei tala. A whai lava e o tasi tangata ile nei aso la li watu ma awa o lana tama. Ile whaulatanga ke riso malonto i tūman malo. Ia le ali. Ia, a moli atu ma whaftai tele ilo tau pa ia malo whaftai tele ilo tau whatia tia. Ia, a lolofa tele atu. Mo o tau umalava, ma ia te au ma le whalitua ia lina mika. Ia e moli atu le maa, alo whaanga whaftai, whamania fo i le atua ia te oe lau sunga le whawhiangainga. Ia me se fo i oe le whalitua ma le e ka le sia pa ia le atua. Ia manuia lava le tāpenang hatu mo le sa lau pama, sa valinga tā ua le tātou mutai. Ia vi ia lava le ali, ia o se tala atu le ma lo whaano tele. E tasa por kalame tu e te pele ainga le nei tai au. E whamanuia lava le atua. I ele file mua le atua i tonu le atua. Pai mana tua, o le atua, o ia lava o le alii, o le matai o ainga umalava. E soifua ia ma ia manuia.